חושבת על השלישי שלה, קמוקו קמרה, מוציא לה את הכדור הזה מהרגליים ומרחיק את הכדור באופן סתמי לחלוטין, ותראו מה קורה. A gripping game at Darlington too, where the home side were hoping to push their playoff claim. A freakish own goal from Chris Brass got them going. Ronaldinho, watch and learn. Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda gól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Hát ilyet... bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda gól! Koko kara ボールを鈴木が目に入って、ここからボールを